Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, pabyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ganing Martis, June 24, 2025. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. King Ciudad Angeles, pepalinis ng Malabanyas Barangay Captain Luz Nava, ing basurang mitambak ing Abacan Lu. Ayon report. Inyang June 23, Lunes, agad ng pepalinis, Malabanyas, Barangay Kapitana, Luz Nava. Ing basura, king Abacan Lu, pamipabalitang at lungaldo ng makatambak, king amanwang lugal. Sinabi ng Kapitana Nava na kanutambakan ng basura iti at kanututong at lungaldo ng makatambak king amanwang basura. Iti kay bat ning linwala video, king meto nga news outlet. Tingnan nyo naman po ang basura nakatambak dito. Hindi po natin according sa mga na-interview natin, 3 araw na po ang basurang ito at hindi pa kinukuha ng barangay. Kukulay chay Kapitana Nava, kareng residente na tatambaking basura king lele na ning dalan. Mamasala na mo naman ning kapitan na 3 beses king parumingguing pamangwang basura king amanwang lugal. Palwal la kanong pasibayong schedule ning pamangulektang basura king mabilog a barangay para king kebalwan dareng ganaganang residente. At tatandanan na ing barangay Malabanyas ing kinilalang malinis sa barangay inyang milaba sa Banua king ligligan penimuna ning lokal na gobyerno ning Angeles. Ako po Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Patagumpay ang President King Ciudad San Fernando in transition at turnover ceremony na rin bayong manungkulan King Ciudad. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Penimunane ning lokal na gobyerno ning San Fernando ing transition at turnover ceremony niyang Lunes, June 23 king Heroes Hall, Amphitheater. Tinagon king programa dina re-elected Mayor Vilma Valle Caluwag, kayabe dina outgoing Vice Mayor BJ Tiger Lagman, Vice Mayor-elect Aurelio Brenz Gonzales at reng bayong halal a konsehal. King seremonya, formal ning tinurnover Lagman reng dokumento at reng simbolikong gamit kalupan ning gavel kang Gonzales at reng 9th sangguniang panlungsod. Putting the interest of the people first and always guided by the sense of duty, compassion, and integrity. We sincerely wish them all the best from the 8th sanggunian to the 9th sanggunian, and may God continue to guide this administration toward the continued progress of our beloved city. Keti pigmaragol ng Lagman ring agawa ning 8 sangguniang panlungsod at ingulaga na misundu igliderato kay bat mayari ing karelang termino king June 30. Pasalamat naman ni Gonzales king kayang elilan king pwesto. Sabi ko kang Vice Mayor BJ, he's one of my role models in kayang kababanlob, in kayang pamagkumbaba at pamakyabe kareng tao. Metong po kareng kana akong in-idolize. King kakatamo pong outgoing Vice Mayor BJ Lagman. Pakit na nomang Mayor Vilma Caluwag king publiko reng dokumento ning LGU may inventaryo at validate na ning DILG o Department of the Interior and Local Government kapamilatan ng City Local Government Operations Officer Alan Don Malonzo. Pretty sure na ako man naging sahop ning kaya katamong bayong Vice Mayor Brenz Gonzales at ding sanggunian agawa talangan at abit tayo itang mumunang termino. Katutuanan, yarine itang first 100 days tamo, gawan minalakan yan, uling kainangan, api pagmitingan mine. So, mamandar na lareng balang departamento para kitang malagong first 100 days tamo niya. Watch out! Dinikdik ng Gonzales ing ulaganing pamisan metong ning executive at legislative body ning City Hall bang isulong lareng programa para king syudad. Despite of the recent turnouts na 12-0 po tayo, we will make sure that the Sanggunian, the legislative, is still an independent branch. We will still be the check and balance of our mayor. Of course, susuportahan po natin lahat ng mga magagandang programa. And of course, kung meron mga konting issues, pag-uusapan natin ito. We promise to unite
to unite para sa kapakanan ng future ng ating Fernandinos. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kata namang silipan, pilang kaganapan King First Pinanari Pride Parade ning Nepo Center King Report ng Patricia Mamangon. Makulen ng peg-celebra ng Nepo Center ing pekamumunang Pinanari Pride Parade at Pampanga Taste Fest 2025 king pamakisan metong king JCI Angeles City Culiat. Ing ribbon cutting penimunan dereng JCI officers kayabe din Rocky Torres ning JDN Realty Group at Miss Nepo 2025 Alison Hetland. Marakala miyembro ng LGBTQIA+ community kaya naka na treng tala suporta ing mekisan metong king parada bitbiting mensahe ning pamananggap at ning pami-pante-pante. Agpangkang AVP Drew Botola ning JCI Philippines, betong niyang pamikatago ning Pride bang maging visible, maramdam at pagmasosya ning pangatawa manyad dispensa. Ing amanong pinanari mga baldugan niyang Rainbow King English. Ing selebrasyon, binyayan de reng makuleng floats, performances at drag shows na reng Kapampangan Queens. Kayag nananiti, inapag naman king Pampanga Taste Fest, reng migit king 60 food stalls abida, reng lokala pamangan. Kapag nasaning Nepo Center, ing maging makabuklat at safe space shady para kareng ega na gana, metong atok na nga ning kultura, pamiyali-aliwa at komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. First ever Muay Thai at MMA tournament ng Victory Gym San Fernando, pakiwaluan tayo. King Report ng Angel Dumagat. Inanunsyo ng Edmond Mendoza, Chief of Operations ng Victory Gym and Athletic Club, ing pekamumunang Muay Thai at MMA tournament ta inawisdang habagat. Naganapan king daratang Sabado, June 28 king Las Palmas, San Fernando. We have 8 bouts po, 8 fights king daratang Sabado starting from 2 in the afternoon hanggang alas 7 ng bengit. We have our first fight ng boxing, yapit ng amateur tamor for boxing, followed by Muay Thai. After the Muay Thai, retang undercards tamong MMA, mixed martial arts, kaibat ng co-main event tamo, and of course, tang piyakalas tamo tang main event
for mixed martial arts. Makasadya na la rin kaya beking laban ang manibatan pa Metro Manila, Pampanga, Zambales at Subic. At tinla naman tanggapan na cash prize at pre-membership ding manyambut king mesabing tournament. Makasadya pa mo rin ing ticket selling karing bisang manalbe. I'm sure Patsemi kapanalbe ko po, it's worth experience po para po kayo, lalo na po ako po, ng uling taga Pampanga ko ako po malimit manakit fight makanini. Okay? So, ini po, experience na po para kay katamo, para makapanalbe ako pong tutong laban po talaga. Mag-offer ya in Victory Gym San Fernando miyayaliwang fitness program para king mas mabulas a pami kakatawan. Makabuklat ya iti manibat Monday to Friday, 6 a.m. to 10 p.m., 8 a.m. to 5 p.m. king Saturday, at 9 a.m. to 4 p.m. king Sunday. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilub ning 24 oras. Ing babanten a low pressure area ating laut at 290 kilometers west of Ambolong, Tanawan, Batangas, dapat agpangking pag-asa malatimu ing tsansa na niti na maging metong abagyo. Makanyan man, magdalaya pamurin pamanuran king Luzon at Visayas, pauli na murin ning southwest monsoon o habagat. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyu o reklamo king kayong lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post karing kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ining Martis, may kalapa istorya ketiking probinsya. Yaku po Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy.